Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ukuthi sikwazi ukuphinde sihlangane. Zindlalifa zezulu nginesicelo uma imessage yakho ingekho mqoka kangako. Ngiyacela ukuthi ungayithumeli ngaphandle mayisemqoka. Kodwa mayingemqoka kakhulu, yazi zonke amqoka kodwa engemqoka kakhulu, ningibekezelele. Yabona nje namhlanje ngigcine ekuseni ukuthinta uWhatsApp, ngehla ngenyuka ama-appointments ebenginawo ngangasondeza onke. So njengamanje nje ngibhizi silungiselela usuku lomhla ka-10. Ayikho-ke into ebuhlungu njengokuthi uthi uyavula ifoni uthole kunama-message over 100. Usuthi kodwa Nkosi yami ngiyowaqala nini? Uthole ukuthi uyavula kunama-messages awu-150. Kodwa Nkosi yami ngiyowaqala nini? Yayibona leyo nto. So ngiyacela nje kusho ukuthi ngibhizi koze kushaye iSunday. Ngoba phela kusasa silokhu sibhizi namalungiselelo. Ngomgqibelo sokuyinkonzo ezosithatha cishe usuku lonke ngenxa yababezobe befikile beney'khundla ey'ningi ezihlukeneyo, oprofesa, odokotela, kuzobe kuwumsebenzi omkhulu kakhulu. Ngakusasa ngesonto sekufanele ngiye enkonzweni futhi ngokugcinwa inkosi mina kufanele ngiphathe izwi. Yayibona leyo nto isho ukuthi isikhathi asikho-ke okwangempela. Ngomsombuluko kuzobe sefuna ngi-athende abantu abafonayo futhi. So nje-ke kodwa angisho ukuthi yekani, kusho ukuthi ningaqala mhlambe-ke kusuka Monday kuya le. Kodwa nje bazalwane ngizama ukuyicacisa le nto ukuthi hey, into engacela ningilethele yona. Ngoba ngiyafisa ukuthi shaye umgqibelo sesinabantu abawu-5,000 egruphini. Ngifisa ukumemezela u-5,000 kule nkonzo sobe sinayo ngomgqibelo. Manje-ke akakafiki ku-5,000 kusele. Hayi manje ngilethela abantu ngingabonga. Ngingabonga manje ngilethela abantu. Okunye angikunqabe kodwa nje ngizama ukubeka isimo sokuthi u-understand uma uphuzwa ukuphendulwa ngoba ngibhizi. Qalile ibhizi kubi kakhulu, siphumile sonke, abanye bayile, abanye bayile, abanye bayile. Ngiyabonga kakhulu, bengifisa ukudlulisa lokho. uNkulunkulu anigcine nonke nini enizayo, anibiyele, anigcine. Nize nibuyele emuva futhi nihamba ngendlela ephephile. Ngiyacela-ke siye emkhulekweni sikhuleke. Ake siguqe bangcwele. Baba wethu olungileyo, Baba wethu ongcwele, siphambi kobuso bakho. Siyacela ukhulumisane ney'mpilo zethu ngale nkonzo. Siyacela ube kanye nathi nakumalungiselelo ale nkonzo yangomgqibelo. Ngiyakhuleka Nkosi, ngimelana nemimoya, amadimoni, ama-devil worshippers. Ngimelana nakho konke okumelene nale nkonzo, ngithi Sathana wona sisabelo. Nkosi, sicela icebo lakho lifezeke ngoba kekho ngama ecebeni lakho. Manje-ke siyacela Nkosi, kube nabo bonke abenza amalungiselelo. Usisize Nkosi, ubambe imizimba yethu ingakhathali. Nkosi, sikwazi ukwenza konke okufanele kwenziwe ungakashayi umgqibelo. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu nomusa, ubusise abantwana bakho bonke Nkosi abalekelelile ngamandla abo, banikela ukuba lo msebenzi uhambe ngendlela efanele. Babusise Nkosi, ngiyacela ngegama leNkosi uJesu Kristu ephilayo. Babusise ngoDeuteronomy 28 uvesi 1 kuya ku-14. Ziningi iy'busiso zibale lapho. Ngiyacela ubabusise. Ibanathi-ke Nkosi kule nkonzo ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jesu Kristu inkosi, bangcwele, ngiyacela-ke siqhubeke sifunde baseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 to 22. Thokozani njalo, khulekani ngaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli ukuprofetha, vivinyani konke nibambisise okuhle.
dedane kukho konke okubonakala kukubi. Sifunde abaseThesalonika bokuqala chapter 5 siqala verse 16 safika verse 22. Amahubo 103 verse 2 wakhona, mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Sikubhizi-ke ngeenkonzo zokumbonga nokumdumisa uNkulunkulu. Sisaqhubeka nazo bese kuba khona ukuvelayo-ke esingathi ngolimi lomgwaqo i-detour, sithi ukuqhezuka kancane sibamba omunye ulayini. Yiwo-ke lo layini esikagijima nawo esikhulume kakhulu ngendaba yokuvuma izono usukwini la izolo. Sikhulumile kabanzi sikhuluma ngo-Eliya owakhuleka izulu lana, imvula nomhlaba wathela izithelo kade livalile. Sikhulumile ngicabanga ukuthi kuThangi nangabazalwane noma kuyizolo ngixolela ngisakhumbula ukuthi uma umuntu ebuyisa omunye odukile eqinisweni uzosibekela inqoba yezono. Nangapha-ke ku-1 John esiqhubeka naye siqala ku-verse 8 siya ku-verse 10, kodwa ukuze kuqaleke kahle ngicela ukuya laphaya ku-verse 5 esihloko sithi ukuhamba ekhanyeni. 1 John chapter 1 verse 5 uthi mayibhala kumpostoli uJohane uthi, nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ngokukhanya ubumnyama bukho kuye. Uma liqala nje leli vesi uyacacisa ukuthi into ayibhala la into ayizwe ngey'ndlebe zakhe ikhulunywa uJesu. Uyizwe nje uJesu eyikhuluma, useyibhala manje. Nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ngokukhanya ubumnyama bukho kuye nakanye. Verse 6 uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sihambe ebumnyameni sinamanga asenzi iqiniso. Verse 7 kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobe esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni. Verse 8 onke lamavesi njalo kuseyini ilokhu akuzwa kuye asishumayeza khona. Verse 8 uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Verse 9 uma sizivuma izono zethu thembekile ulungile ukuba sithethelele zona asihlambulule kukho konke ukungalungi. Verse 10 uma sithi asonanga simenza umqambi manga nezwi lakhe alikho kithi. So yonke le nkulumo inesihloko esithi ukuhamba ekukhanyeni. Yonke le nkulumo iqala ngoverse 5 uthi nanti izwi esalizwa kuye. Kusho ukuthi uJesu lo wa-encourage ukuvuma izono. uJesu lo wathi igazi lakhe lizosebenza kuphela uma umuntu enenhlanganyelo omunye nomunye. Akuyona into kaJohane le, into kabani? Yenkosi uJesu. Uthi uJesu ngomlomo kaJohane verse 8 uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma nje sithi asinasono siyazikhohlisa. Umuntu angazi umuntu usithathaphi isibindi sokuthatha akanasono. Usithathaphi isibindi sokuthi umuntu athi akoni akanasono. Lithi nanti izwi lenkosi lithi umuntu osho njalo unjani? Uyazikhohlisa. Ngoba bazalwane angayichaza nto akekho umuntu ongavuma izono eyiqede. Udinga ama-sessions amathathu noma u-4 okuvuma izono. Kakhulu ngoba la kimina unikwa i-hour elilodwa. Ngeke impilo yakho ixoxwe iqede nge-hour bese uthi usuwavuma izono wena. Hayi bazalwane, hayi. Uqaphele ungakhohliswa yisitha uphaphama emlilweni esihogweni. Uqaphele nje. Lithi lelizwi othi akanasono uyazikhohlisa neqiniso alikho kuye. Othi akanasisono. Asibheke iZaga 20 uverse 9 ukuthi yena uthini. Ngubani ongasho ukuthi ngihlanzile inhliziyo yami sengihlambulukile ezonweni zami na? Ubani ongasho njalo?
Lelizwi lisitshela ukuthi akekho umuntu onesibindi sokuthi athi usehlanzile inhliziyo yakhe, usevumile izono uqedile. Akekho umuntu ongaba nesibindi sokuthi athi usehlambulukile ezonweni zakhe. Kakhulu uma silandela indlela esho uNkulunkulu, uvuma isono sakho komunye, bese uqhamuka wena uthi usuhlanzile inhliziyo yakho. Bazalwane, qaphela isithi asingakushayi ngoba sizokushaya. Sithi usu-right wena usuhlanzile inhliziyo, usungcwele. Akekho ngcwele phambi kaNkulunkulu. Akekho ngcwele phambi kaNkulunkulu. So asiqapheleni-ke bazalwane, singalimali. Kuyalinyala, usathane uyakhohlisana. Pho yakhohlisana le ndoda le. Inhloso yayo izikhohlisa, ifunani? Abantu ezoya nabo esihogweni phela, hayi into ey'ningi. Masibheka uMshumayeli 7:21, ungabeki inhliziyo yakho emazwini onke akhulunywayo, funa uzwe inceku yakho ikuthuka. Ungabeki nje inhliziyo yakho emazwini onke akhulunywayo. Ungabeki inhliziyo yakho. Bazalwane, asiphumeni ekuhlebeni, asiphumeni ekukhulumeni indaba. Hayi phuma nje uqede ekukhulumeni indaba. Ungabeki inhliziyo yakho emazwini onke akhulunywayo, funa uzwe inceku yakho lapho ikuthuka. Musuyinaka indaba zabantu. Kade ngisegaraji namhlanje ngetha upetrol. Bayakhuluma-ke abathela upetrol, bakhuluma ngabanye abantu. Hayi ngiyithulele nje. Uyakhala umuntu, abantu bayahleba, usho konke lokho. Bese ngithi mina, uyazi ukuthi mina ngisola umuntu okhuluma iy'ndaba, ngoba lo hlebayo ukube lo akayiqalanga wayekhuluma ubengeke ahlebe lo hlebayo. Nina nizikhulumelane iy'ndaba zabantu bese nikhala uma sezifike kumuntu ozoyidlulisa. Ngempela uyiqala ngaphi indaba zabantu? Hayi bazalwana, ake sekuhleba. Ungabeka inhliziyo yakho emazwini onke akhulunywayo, funa uzwe inceku yakho ikuthuka. uMshumayeli chapter 7:21 loyo. Hayi umuntu nje akahlukane nokuthanda iy'ndaba. Yazihlukana nokuthanda iy'ndaba. Nazi iy'ndaba ofuneka uyithande ezaseBhayibhelini. Uthini uJesu ezwini lakhe? Nazi indaba thina esinelungelo lokuyithanda, esivunyelwe ukuthi sizithande. Othi uma uzithanda ungayi esihogweni kodwa uye ezulwini. Masibheka abaseRoma chapter 3:10, njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho noyedwa, akakho olungileyo. Akakho olungileyo. Akekho umuntu ongayishaya isifuba athi ulungile. Ungakwenza kanjani lokho? Ushaya isifuba uthi ulungile. Akekho noyedwa olungile. AmaRoma chapter 3:10. So-ke bazalwane, masidlula-ke ku-verse 8 kaJohane, uthi uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Athi uverse 9, uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Nini? Uma sizivuma izono zethu. Wagcina nini ukuvuma izono zakho? Senzelwe indlela elula ekhaya lezwe. La uthenga khona inotebook yakho noma i-one khwaya yakho, khumbula isono usibhale phansi. Usubhukhile, qala ngokubhukha, khumbula isono usibhale phansi. Indlela elula uNkulunkulu asiphe yona. Bese lifika usuku olubhukhele, ufone, khuluma inhliziyo yakho, bese siyakhuleka. uNkulunkulu uyasithanda. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Ilona loyo kufanele enze njani? Avume izono zakhe. Uma sizivuma nje. Bangcwele, ngiyacabanga ukuthi angikhuleke, simbonge uNkulunkulu ngenkonzo asesiphe yona. Asiguqe sikhuleke. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga izwi lakho liphilile, linamandla. Busisa Nkosi, olalele manje udale okuhle kulona loyo ngegama elinamandla leNkosi uJesu. Abagulayo baphiliswe. Dumo ulongo lwakho ngoJesu ophilayo. Amen. Baba uNsibando ovalelisayo, othi uJesu Kristu inkosi.